Kani gadega Pati CCTV. Ka Joint Action Committee ka pakentop ikisang balang, kisang samla, kisang longkumi, ki riurang ba, pagi korwa lang, prakpo jong ka himajirang ka pratrip yayong, kila khanglat ikajing persang pelong dorbar do usim ka himajirang, pa iem hambarli wa lang. Ka Joint Action Committee kala persya ikani ka jingelang, ka dehalor ka jing rawana usim, bahakani ka jingelang deben beteng, ka jing yatai, na ka jingelang ka bla pelong khatwe trik bena kila lingkot mentau snem. Ka JSC kala kentho bo usim menta ka kenti la yat pakla halor ka jing tumu pelong yakani ka dorbar namar klempentep niyo jing bet nakibor jang ka Khasi Autonomous District Council kata ka jing ai NOC ng ai pata ya ki kori kursar kamtam di thanya rani di rang state ba po ma jirang po ka state makalia hi chom no deng ni song si sbun ni na kaliang jong ga JSC ni kren bai ba mi kwa pensa chai ka e ga ba of ba jong ga sung se la wan mana ka ni ka new trick bana bana kom jong ga aja kan new o kan bai trick anta te ya kran ya kata bat usim jule kat bala penjai ya ka kat kong ni jumut ka jong ki lambat ka terbas ini ki re ni na kaliang jong ga JEC ka jong action terbar ini menjur pan kran si kran ya kata pensa chai ka e ga ba Waktu baru lah air ke report. Kalau gini kita bisa dengan kum presiden, persat jujur kata, di babon kita baik kita kesan tu ki senyap teli je ni, bagi ya tap keti, bagi pen kalau ke nongrim ke bagi yang kum kesan jaga JSC. Kani gadega Pati CCTV.